سومین نقشه هم است، نقشه Permanent and Instantaneous One Point Connection، یعنی اداره کنی محرک سینخرونی به صورت دویم و لحظوی از یک نقطه. و نقشش هم به شکل زیرین است. مثل قبلم نقشه مدار قدرتی، یعنی قسمتی که محرک است، بازم یک محافظه سه فازه و یک کانتکتور K1 و یک ریلی از حمایه سیربری F5 و یک محرک سه فازه. اما تغییراتی که هست ما در قسمتی اداره کنی مشاهده میکنیم که اینجا یک محافظه که F4، باز همون تیغه بسته سیربری F5 و یک شستی ستاپ AC1. انا قسمتی اساسی که نام همین نقشه را عوض کرده است، قسمتی هست که ما گفتیم به صورت دائم و لحظوی. AC2 یک استارت است، استارت یکم که این به صورت دائم عمل میکنه. AC2 برای راه اندازی به صورت دائم است و AC3 باشد به صورت لحظوی. یعنی ما وقتی که AC3 را پخش میکنیم، اگر قسما بینیم همون تیغه بستش در راهی همون تیغه بازی کانتکتوری K1، تیغه خود نگاه دارنده K1 هست که اونا قطع میکنه. ما زمانی که AC3 را پخش میکنیم همون به صورت دائم قطع میشه، یعنی تیغه K1 نمیمونه که به صورت دائم خود نگهداریش عمل کنه. نقشش در نرم افزار سیمور ریلی بررسی میکنیم. مثل قبلی من مدار قدرتی را طراحی کردم. ما نیاز داریم به یک فاز و یک نیترال برای اداره کنی. خب قسما هم در مدارهای اداره کنی، مدارهای فرمان یعنی زنجیرهای فرمان، یک استاندارد مهم هم علاقه قبول شدگی است. مثل یک استاندارد، یعنی ما آغاز میکنیم از یکم محافظه، یک محافظه که همین مدار فرمان باید از رسش کوتاه حمایه کند. بعد دویم حمایه که در رفت کاری، یعنی هنگام کار باید محرک حمایه کند. ما در اینجا فقط یک حمایه داریم، حمایه سیربری که تیغه بستش استفاده میکنیم از F2. این قسمتی value سرابل تک F و رقمش هم 2. بعد از حمایه ها چند حمایه که باشد پای در پای تیغه بستش میمونیم و بعد تیغه بسته ستاپیم. خب بعد استارت و ما اینجا گفتیم SC یک تا استارت دیگه داریم و SC ما است برخلاف قبلی. ما یک تیغه بسته داریم، یک تیغه باز. خب یعنی به شکل زیرین از این نمود استارت استفاده میکنیم. ما اولی نهست میکنیم و بعد برای پای در پای نامگذاریشون اشتباه نشه. و یک تیغه باز دیگر هم از کانتکتوری KM1 که برای
худ нигаҳдорист. Инам қисмати тег km1 ва ниҳоятан боз симпечи km1 қисмат ин тиқи нақша км кам поинтар мекунем ва пайвастагиша иҷро мекунем. Яъне фаз омад даромад муҳофизаки F3, баъд аз муҳофизак омад теғаи бастаи F2 ҳимоя сервори ва баъдашам омад стоп. аз стоп омад старти якум ва старти якумам мувозӣ аст ба старти дуюм. хуб мо старти якумро гуфтем бевоситаи ин ба таври худнигаҳдоранда амал мекунад бо сабаби аз теғаи бози худнигаҳдорандаи km1 ва аз старти дуюм бошад ба сурати лаҳзавӣ. яъне теғаи бастаи старти дуюм яъне S3 мо дар масири теғаи бози худнигаҳдорандаи km аст. яъне замоне ки мо S3-ро фаъол мекунем ҳамон теғаи худнигаҳдорандара қатъ мекунем. бибинем қисмати плей ва тарзи коршо мебинем ба кадом шакл аст. F1-ка васл мекунем ва аз қисмати занҷири мадори фармонам F3-ро васл кардем ва дидем ки ҷараён то қисмати теға шастиҳои старти мо ҷорӣ шуд. бинем дар қисмати масири якум масири S2 яъне мо старти ба сурати доима пахш мекунем. мебинем ки муҳаррики мо ба сурати доим роҳандозӣ шуд. стопа пахш мекунем қалҷ ва S3-ро пахш мекунем. стоп ва инҷо якам иштибоҳ оиди нақша мебинем. теғаи боз ва бас тибқи нақша ҳама чиз дуруст аст. ягон иштибоҳ нест. фақат мушкили дар ин аст ки мо вақте ки симулятсия истифода мекунем лаҳзае ки S3 ба ҳолати худаш бармегардад хеле ҳам кӯтоҳе ва ҳолати худнигаҳдорандаро иҷро мекунад. хоб бори дигар нақша ягон мушкиле надорад ва фақат ягона камбуде ки инҷо аст ин ҳолати симулятора ки дар мо иштибоҳ нишон дода шудааст. ин нақша дуруст аст. агар мо схемаи электрикиша мисол тарроҳӣ кунем нақша ягон камбудӣ надорад. яъне нақша барои фақат дар рӯзҳои оянда мебинем ки якам иштибоҳот дар барномаҳои симулятсияӣ вуҷуд дорад ки мо наметавонем ки
ҳамин нақшаҳоро комилан мисол дар симулятор мушоҳида кунем. Барое ки лаҳзае ки дар барнома мо теғҳоро васла қатъ мекунем, як камакак таъхир ки ҳаст, чи дар васл, чи дар қатъ, мо ҳамон лаҳзаро якам иштибоҳ мушоҳида мекунем.